kobono basabire obotoereru ase chiwodi echo chigo chegotwara bochorio boke eikegocha abwase bono basabire baeneke obotoereru amatuka yabagendrete nechi campaign chiabo nerituko ryogwaka chikura. Igo abantu baminto tatako batebinga chiga siasa twebeke biya ntobanya ko batoko minyoka gochiaria abana siasa igo bakuoma na bara manasa matanga baka na chingundi mambi na mamire konyo barambo bakoragira bakotera komo toba abantu abangaini nyakoba tokomanyanga gitokora mangana siso nento tokoba togoitana nyakoba togwanchana nyakoba tokora mangana yarama ya buna bone togenda masomo sekanze toga ya glorious masomo agropo pastors training tosome bantu goroye family na kimoko chamo na kimoko lenda nanga kimogwanchana na kimogokoro bwino bosuke tali asinje mogotegemea siringi 50 ose siringi 100 ora egwe kolenda yo monyene na kyonya kwa bagoko ndo bwenya kwa bakokonyeka sati abaseni asabana bali bara kinyaruka baona chisukuru cyabungira bagina banya kwa nyakania bana uchimoya uchibugeka yatigama ngana yo egera abana bakine biya banya kwa bakocha bokonyo bwa bole mutu na barubego kuna bande bako egoke mbia mono nya sabaseni. Leo tumekuwa kwa kanisa hili hapa tukiwa na training hii na mwenzangu atatuelezea zaidi juu ya hii. Na mafundisho ambayo tunafundisha ni asua kwa sababu ya sisi tukiwajibika kwanza kabisa, maana inaitwa family life. Tukiwajibika kwa kazi yetu, kwanza mwanaume kuwajibika kama mwanaume na alafu awajibika kama baba. Familia yote inakuwa iko pamoja kwa sababu kutokana kwa familia ndio tofali kubwa zaidi la jumuiya yote, kwa sababu hakuna mtu mwenye atoke kwa familia. Inaanza na baba na mama, alafu watoto, hatimaye tukiingia kwa society, kwa village. Kwanza kabisa hao watu wawili lazima wakue. Kwa hivyo ndio tunafundisha msingi wa maisha haya ili kwamba tuwe na jamii ambayo iko nzuri katika siasa, katika kazi. Kuna somo moja ambayo tumejifundisha hapa ambayo tunafundisha kina baba kwamba ukiwa baba mzuri, katika 1 Timothy chapter 3 verse 4, awe baba ambaye anajua kutunza familia yake vizuri. Na hapo tunasema kwamba tukivunja kidogo tunasema aweze kuwa alete mpangilio wa nyumbani ulio mzuri, ibada, kazi, masomo na hata kucheza.